reka mbifurize gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga, abakunzi b'Intare Official. Reka nsuhuze abavandimwe bacu, abapapa bacu, inshuti zacu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari mu bihugu bigiye bitandukanye, yaba ari muri Australia, abari muri Cameroon. Reka nsuhuze umuvandimwe witwa Peter uherereye mu burengerazuba bwa Afurika, ndamwibuka cyane, yigeze kunyohereza amadolari 100. Imana imumugisha nyiri kuri Yanda TV, Imana iguhe umugisha. Reka nsuhuze n'abandi bose bafite igikorwa cyiza cyo bakoze, yaba nyiri kuri Yanda TV ndetse nyimara no kwava. Murabizi ko kuri Yanda TV ntago twahavuye kubera impamvu zacu zo kuvuga ngo turabatengushye, ahubwo ni za mpamvu zo President Felix Antoine Gisegeti Kirumbo yashatse kugira ngo tuhave. Abo bose twabanye jambo bateye yambo. Reka nsuhuze n'abandi bavandimwe abo twakoranye, Isaac Neza, ubu ngubu ndahamya ko ari umunyamakuru ku mateleviziyo agiye atandukanye hariya mu Rwanda, Claude Hategekimana, Zelbabel Olivier, Manzi, Eric n'abandi bamwe ntibuka amazina, kuko ndahamya ko hariya kuri Yanda TV twari kimwe y'abantu benshi. Abo bose ndabasuhuje, ariko nanasuhuza abo twabanye bose, ndetse nasuhuza abandi bavandimwe twagiye dukorana mu bindi bigiye bitandukanye. Abakongomani bose ndabasuhuza mu izina rikomeye ry'Intare za Sarambwe, nk'Intare ya Sarambwe, mu izina ry'Intare Official. Reka nsuhuze umuvandimwe witwa Emmanuel uherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Merci. N'undi muvandimwe Machachari, ufite Machachari, ikinyamakuru cya Machachari. Reka nsuhuze Kivi wacu Jean Paul mwana ndaki, komera cyane, mwifurize kugubwa neza, n'abandi bose babagezeho amakuru atari y'ibihuha. Sinsuhuza, sine navugana n'abandi bageza amakuru y'ibihuha, niyo mpamvu ntiriwe mbavuga. Ni ukuvuga ngo nashatse kugira ngo inze mukuri. Reka nsuhuze witwa Clement uba ku kinyamakuru cyitwa Ishami TV, ndamusuhuje cyane, nakomere cyane, ndetse na bose wiwe n'abandi bose. Gentil Gideo reka musuhuze, Mama Rwagasabo, Scovia urahura koma, n'abandi bose ndabasuhuje cyane. Magashi uraho urakomeye, Magashi komera cyane. Ntabwo nje kugira ngo nsuhuze abantu cyangwa mbigenze ute, ahubwo nje kugira ngo nzane amakuru nuko imirwano igikomeje mu materitwari agiye atandukanye. Teritwari ya Uvira, hano muri teritwari ya Walungu, ndaza Magera cyane, ni ahantu hari ibintu bidasanzwe. Teritwari ya Mwenga ndaza naho Magera hari ibintu bidasanzwe. Teritwari ya Fizi naho ndaza kuyivugaho. Ingaruka ziri muri no mirwano biza kugira ku Burundi ni izihe? Nabonye ko Perezida w'u Burundi nawe yavuze ko ari buze kuba ari Washington kugira ngo ajye kuba umutemwe cyangwa le témoin oculaire w'abatangabuhamya ku bigiye kubabera entre les deux pays, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda, kugira ngo habeho amasezerano y'amahoro. FDLC baremera kuzirekura, FDLC baremera kuzohereza ngo zijye mu Rwanda mu buryo zamanitse amaboko. Ibi nabyo Nefase we aremera kwemera ko zira FDLC yabitse abari abo kwa Java, niba ari Java simbimenya, bari abo kwa nani uriya witwa Hamada. Ibyo byose rero ndashaka kugira ngo tuze tubirebere hamwe, bakunze b'Intare Official. Ariko icyo nababwiye nuko nabifurije kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Ano makuru yerekanye nyahere mu Burundi, ariko nuko muri comment mujye mumbwira ati ngo Bemba ngo heraha utujyana hanaha, ariko imba nabahereje ido nido uko ngiye kubigendamo. Icyo nababwira cyo kimwe nuko ano makuru ngiye kuyahera ku byaraye bivugwa. Naje kubikoraho ninjoro mu gicuku hariya muri Uvira, bavuga ko Intare za Sarambwe zihatatse. Ikamba amakuru hari imirwano ihari, manze natangira kuri no nkuru yo nari nabanjirijeho n'ubundi mbabwira ibiri kubera hariya muri Uvira. Baraye badasinziye, Uvira ntibigeze basinzira nk'uko nababwiye bakunzi banjye.
Nababwiye yuko muri Uvira hejuru ya makamyo 12 arenga hari andi makamyo ndetse n'amashari de komba n'amotoblende ndetse imbunda za artillery zaje kuboneka ziri kwerekera muri kiriya gice, bituma haza kuba panique generale. Panique generale yabaye hariya muri Uvira, bituma abaturage abenshi bavamo ndetse imiryango mpuzamahanga n'abantu ba humanitaire bavamo ndetse n'igipolisi n'abasirikare nabo barahunga, abarundi nabo bavamo, ku buryo byaje gutera panique generale muri Uvira, biza gutuma abasirikari ba Wazalendo bari Baraka babapakiza hano bayita ngo ni kanteri de kanteri ni imodoka zino zimwanga zimena ariko ziri munsi ya ziri munsi ya fuso, sinzi no imodoka bijya byimena ibibeni binini nizo bita kanteri, babipakizamo abandi bajya mu bibeni, bava Baraka abandi bava Fizi, baramanuka bari kwerekera hehe? Bari kwerekera Uvira. Ibyo byaje gutuma abaturage bavuga ati ahantu hagiye kuba isibaniro ry'imirwano. Intare za Sarambwe zohereje amakamyo aturutse Bukavu, Wazalendo bohereje amakanteri n'amabeni aturutse he? Aturutse Fizi na Baraka, bose bagiye kuza bahurire muri Uvira, bituma abaturage ba Uvira abenshi bahunga, abandi bavamo baragenda. Ibyo twaje gukurikirana tuza gusanga ko amakuru yari arimo bavugaga ko komanda wa FARDC wari uri muriya bamukekaga bavuga ko ari umwe mu bagambanyi n'ubundi ngo ari gukorana n'aba 23 komanda Vili. Haza kuza operation commander wa FARDC uri hariya nayo ngo bari kumukeka ngo ari gukorana nande na 23, bituma noneho n'abandi bari bamaze kuza batumvikana na FARDC. Reka twigire kuri ya mirwano iri hariya. Ibi ngibi ntago ndibuze kubitindaho rwose, nubwo wenda mitinzeho mugerageze kunyihanganira, ahubwo reka twigire kuri ya mirwano iri kubera hariya muri za Gatogoto. Iyo mirwano byitwaye gute? Bimeze gute? Ikintu nshaka kugira ngo namwe ubwanyu mucyumve uko byitwaye. Hano baravuga ngo ni flash sécurité du Sud Kivu. Imirwano guhera mu gitondo muri Kamanyora hagati ya 23 na FARDC na Wazalendo niyo iri kuvugwa, aho bita Katogota na Ruvungi. Katogota andi Ruvungi kabivuga mu cyongereza, ariko abantu bajya bavuga ngo Clever Bemba ntago nzi icyongereza, ngenda kizi, reka nyivuge Katogota andi Ruvungi, ese si icyongereza mvuze. Ngo Katogota na Ruvungi harimo iyo bita panique générale, tile alarme lourde, activer la paralyse, habitat en fuite des attaques attribuées à M23, Alliance Fleuve Congo et en cours de vérification. Nuko ngo attaque cyangwa panique générale, aho 23 avuga ko iri kwataka ibirindiro byose bya Wazalendo, ibirindiro byose bya FARDC. Ibyo bikaba byateye kutu, donc panique générale, sinzi uburyo mbivugamo. Nuko ngo Katogota, Kamanyora, abaturage bikingiranye mu nzu, ariko hejuru yo gutinya urusaku rw'imbunda FARDC bafatanyije n'abarundi na Wazalendo bashatse kugira ngo baze kwinjira mu ntare za Sarambwe, ariko intare za Sarambwe zirababwira ati nyinyi hamuna nafasi ya kuingiria, naho mufiteho kwinjirira, ahubwo turabamena imisaya, turabakuramo kameza bugari. Biba ngombwa yuko babanyatura, barabakubita, bakimara kuhakubita biza gutuma habaho panique générale, ku buryo abaturage benshi babashije kuva muri Kamanyora, abandi bikingirana mu nzu. Katogota na Ruvungi naho urusaku rw'imbunda rukumvikana, ariko tunabigarutseho nuko Generali Amuri ya Gutumba, Generali Fieka Dui James wa James, Ngoma Nzito
n'abandi bajenerali murabizi ko hari ihuriro ryinshi bari baje muri la plaine de Rusizi baje kugaba ibitero kuri M23. M23 irababwira ati natwe twamaze kwitegura nimuza muratubona. Baje rero bamaze kubabona, ikintu kiriho nuko bo ubwabo bakomeje guhangana nabo, ariko nkibaza ati ni bande bari buze kunesha urugamba, ni bande bari buze gutsinda urugamba. Urugamba rero rurakomeje, urugamba kandi rurimo hariya muri plaine de Rusizi, urugamba ruracyakomeje. Reka rero ibi ngibi nere kubitindaho, n'ubundi murabizi yuko ibintu akenshi ntabwo nkunda kubitindaho. Reka twigire mu bindi, twigire hariya za Minembwe. Ariko hari amakuru ufite yandi. Reka nsuhuze umugabo witwa Yotamu ite Nyamitaba, ite Kanyatsi. Reka nsuhuze witwa ite Muheto, bamwita Nsengiyumva Babagadi, reka mbivuge gutyo, akomoka ari za Kimoka, n'abandi bavandimwe n'izindi nshuti zose z'abayite, ite Kanyatsi, ite Nyamitaba, ite Nyakariba William, ite Muheto, ite Kalonge, ite Kausa, ite Rukwi, ite Kahanga, ite Panamo, abo bose ndabasuje. Ite Tambi, ite Butare pare ku monastere, ite Kirumbu, ite Kabarakasha, wari Akabarakasha ni ite Burungu. Abo bose reka masuhuze mbabwire ngo mukomeze mugubwe neza, kandi mukomeze mukore umwuga wanyu muri kuwukora neza, kandi Imana nayo izajya ikomeza ibahembe, kandi Imana irabashimira ibikorwa muri gukora, kuko murabikora mukavura abantu mukabitaho mukabagirira neza. Ni umugisha. Imirwano ikaze yongeye kubura mu misozi ya Kaziba. Alliance Fleuve Congo irasunika kuri FARDC ingabo za Wazalendo. Abo bana bareke kunsakuriza. Ingabo za Wazalendo, ingabo z'u Burundi FDNB, n'abandi bose bakomeje na FDLR nabo bari kumwe. Urukumva yuko urugamba ubundi nababwira yuko rukomeye. Urugamba rurakomeye kandi rurakomeje. Mu misozi ya Kaziba muri teritwari ya Walungu ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo hongeye kuvugwa imirwano ikaze hagati y'umutwe wa Alliance Fleuve Congo M23 n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'ingabo z'u Burundi, abarwanyi ba FDL ndetse n'abo mutwe wa Wazalendo. Amakuru aturuka ahabera imirwano yemeza ko yatangiye kuwa mbere tariki ya mbere z'ukwezi kwa 11 mu masaha y'umugoroba, ubwo FARDC n'abambari bayo bagabaga igitero kigamije kwambura Alliance Fleuve Congo M23 uburenganzira bwo kugenzura agace ka Kaziba n'inkengero zako, ariko barabangira. Imirwano yakomeje kugera mu gitondo cyo kuri wa kabiri, aho yageze mu misozi ya Kaziba igana mu cyerekezo cya Uvira. Intare za Sarambwe ziri kubakubita rero, kugira ngo mubyumve, bamaze kubavana hariya za Kaziba, ahubwo bari kuberekeza mu cyerekezo cya Uvira, kugira ngo mubyumve neza. Nuko bari kuberekeza mu cyerekezo cya Uvira babavana hariya za Kaziba. C'est-à-dire intare za Sarambwe ziri kubatsinda kuko nizo ziri kubasukunika. Ntabwo bari gusunika basubira utya, bari gusunika bagenda utya. C'est-à-dire nibo bari gusunika. Imirwano yakomeje kugeza muri iki gitondo cyo kuwa kabiri, aho yageze mu misozi ya Kaziba igana mu cyerekezo cya Uvira, aho imirwano iri kubera mu mupaka uhuza teritwari ya Walungu n'iya Uvira. Intare za Sarambwe zigiye kugera muri Uvira ziciye muri plaine de Rusizi, kandi bari abaginga bari baje bazi uko bagiye gufata n'ibindi bice, bazi ko bagiye kwirukana intare za Sarambwe. Ore kwenu sha, urumva ko ibintu mu misozi ahangaha reka nkomeze. Imirwano yakomeje kugera muri iki gitondo cyo kuwa kabiri, aho
yageze mu misozi ya Kaziba ugana mu cyerekezo cya Uvira, aho iyi mirwano iri kubera mu mupaka uhuza teritwari ya Walungu n'iyo teritwari ya Uvira, mu misozi ikunze kuba aho ingenzi mu bikorwa bya gisirikare. Ya misozi iri le colline stratégique cyangwa ahantu h'ingenzi. Abaturage bo batangaje ko Alliance Fleuve Congo 23 ikomeje gusunika imbere igatera ibihombo bikomeye ku ngabo za leta n'abafatanyabikorwa bazo. Umuturage umwe yagize ati Alliance Fleuve Congo 23 irakomeje gusatira yirukana FARDC n'abo bafatanyije imirwano irakomeye mu misozi ya Kaziba, ariko nubwo ubu Alliance Fleuve Congo 23 irusha imbaraga na FARDC yabatangijeho igitero. Batangije igitero, bakimara gutangiza igitero intare za Sarambwe zibarusha imbaraga kandi aribo baje gushotora. Ntabwo ari ubwa mbere tugiye tubibona, nakunze kubivuga yaba na kera ndi kuri Anda TV Rwanda, bazaga kugaba igitero ariko intare za Sarambwe akaba arizo zibarusha imbaraga kandi aribo baje kubatera. Mu gihe imirwano yakomeje, haravuga ko igitero yerutse Uvira cyakozwe n'abarwanyi barenga 500 ba Wazalendo berekeje Katogota mu rwego rwo kurwanya Alliance Fleuve Congo 23. Kuri ubu aba barwanyi bagera mu gace ka Ruvungi no mu kibaya cya Ruzizi cyangwa Rusizi. Iyi mirwano ije mu gihe umutekano mu burasirazuba bwa Congo ikomeje gukomera, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo aho hari kurushaho kugaragara ibimenyetso by'intambara ikomeye. Mana isi n'ijuru, Mana waremye, urema abantu barababwira ati ngo muzagende muvuga ururimi, muzajye mubyarira amezi 9, muzajye mukora ibi ngibi, muzabe muri Kongo, abandi babe muri Tanzania, abandi babe mu Rwanda, abandi babe muri Kenya, abandi babe mu Burundi, abandi babe muri Uganda, muri Madagascar, muri Lesotho n'ahandi hagiye hatandukanye. Mweretse injiji zimwe zitemera bagenzi babo ko ari abo basangiye igihugu, ahubwo bakumva ko bagomba kubicisha no kubagambanira. Baha ubwenge cyangwa bashire, ubereke ubuyobozi bwiza bwa Alliance Fleuve Congo bwatangiye buza butagamije ironda koko, ironda karere, ironda rurimi, ahubwo baje kugira ngo abakongomani bose babe bamwe. Tugusabye kugira ngo Gisegeti Kirombo wo kwa Mulumba atsindwe mu izina rikomeye rya Yesu. Imbaraga ze zose n'iz'abacancura ari kuzana zinetralizwe mu buryo bukomeye. Ziriya drone, Sokoyi n'ibindi bikoresho bari kubuzana, intare za Sarambwe zibibake ngo bazatera banyuze mu nzira imwe, ariko bazasuraho banyuze mu nzira 700. Ziriya nzira 700 bakagombye kunyuramo bahunga. Turakwinginze kugira ngo intare za Sarambwe n'amaduba zifunge. Iryo ryari isengesho rya Clever Bemba. Iryo ari isengesho rya Clever Bemba. Biragoye kugira ngo umuntu azakomeze kwicarana n'abari abantu bari gukora ibikorwa nka biriya usangire nabo. M23 iri kwemeza bino bitero byakozwe na FARDC ndetse na Wazalendo. Nubwo tumaze kuvuga uburyo bakubiswe, ariko hari ibitero byo M23 yemeje ko byakozwe. Uro rya Alliance Fleuve Congo M23 irwanya ubutegetsi bwa Kinshasa ryatangaje ko kuva ku masaha ya mbere y'iki gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 2 z'ukwezi kwa 12 2025, ingabo za FARDC zifatanyije n'ingabo z'u Burundi n'abarwanyi ba FDL ndetse na Wazalendo bagabye ibitero bikomeye bice bituye cyane ndetse no ku mirongo y'imbere y'imirwano. Ibya bindi abaginga bo muri FDNB bavuze ko bagomba kuzaza kugaba ibitero ku ntare za Sarambwe. Reka turebe noneho hano bagiye kugaba ibitero nk'uko
wenda mu byumba. Itangazo ry'iri huriro rivuga ko ibitero bifite ubukana budasanzwe byibasiriye cyane cyane ibice by'imisozi ya Katogota bakubiswe, Ruvungi barakubitwa, Kaze barakubitwa, Kivanga barakubitwa, Hombo yamaze gufatwa n'intare za Sarambwe, amakuru nizere ko muyafite 100%. Kasika naho baje kuharasa, ariko baza gusanga intare za Sarambwe ziryamiye amajanja. Hano banjye we basanze ziryamiye amajanja. Alliance Fleuve Congo mama 23 ivuga ko imiterere y'ibi bitero ikomeje kugira ingaruka zikomeye ku baturage, kuko birimo ubukana bukabije, bikaba bisiga ibibazo bikomeye ku mibereho yabo. Buno bukana rero ni ubukana abaturage bahura nabwo si ubukana intare za Sarambwe cyangwa Madubu bahura nabwo. Iri huriro ryakomeje rigira riti ibintu bikomeje kuba bibi cyane kandi birushaho kuzamba. Mana we, Mana y'isi n'ijuru, Mana yaremye Bemba, Mana yaremye Matatari ukarema Kivi wacu, mwana ndake, rebera hamwe urebe inankuko, urebe ibi bintu biri kuba, urebe ibintu Wazalendo na FDL na FARDC bari gukora, bakubitisha inkoni yawe y'icyuma. Iyo ryakomeje rigira riti ibintu bikomeje kuba bibi cyane cyane ku baturage, bibaye mu gihe Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo birangwamo imirwano idasiba hagati y'ingabo za leta n'imitwe yitwaje intwaro n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo, bigatuma abaturage baho babaho mu bwoba no mu bukene bukabije, bikanashyira mu kaga umutekano w'akarere. Kano karere kagiye kujya mu kaga, mwemera ko Burundi bugiye kuzamo. Reka mabwini impamvu. Umuhungu wa perezida wa Habyarimana yarapfuye, yari perezida w'igihugu cy'u Rwanda, ari gukorera business zo gucuruza ibitoro ni bya biboro bya niba ari ibiessence n'ibiki, hamwe n'umugore wa perezida Neva. Wa muhungu yitwa Jean-Luc Habyarimana yari yaragiye kurana na Gisegeti Kinshasa kugira ngo barebe uburyo baranforusa ziriya za Nyatura na za Wazalendo na za FDL kugira ngo bajye guhungabanya umutekano w'u Rwanda, sibyo? Uriya mugabo wa Jean-Luc Habyarimana akorana byihuse n'umugore wa perezida Evariste Ndayishimiye mu bijyanye n'ibyo bitoro. Turi kugendana. Tanzania yamaze kubafungira, avuga ati ntabwo tuzemera ko mukisha fraude iwacu. Bagendaga bakazabikisha iriya za Kalemi, bikazazunguruka bya imodoka bikazaza Uvira, bikambuka bikajya muri hehe, bikajya mu Burundi. U Rwanda imipaka yarwo n'Uburundi bwarafunze. Tanzania nabo bati nyeba pumbafu, reka tubafungire. Nubwo twabonaga bari guhurira muri no ntambaro yo kuza kutwica twebwe abakongomana Barundi nabo muri Tanzania, ariko Tanzania n'Uburundi ntago bari kumvikana neza. Ibyo ni ibyabo, ntago bari kumvikana neza. Kuba batari kumvikana neza rero ukumva ko harimo ingaruka za politiki. Ibyo rero byari bisaba kugira ngo Uburundi bugenda bwiyumvisha, bushakisha uburyo bwashakisha amahoro, nabo wenda babasha guhuza, ariko hakiri wapi. Tuzababwira tugeze he. Uburundi bugiye kuzajya kwisanga bwisange buraho butabasha kwikura hejuru yuko ntabwo bwigeze bunatekereza igihe kirekire ngo batekereze bavuga ati nimburira iburyo nzabonera ibumoso, nimburira hejuru mbonere hasi, njyana haba kuwaza ile mafikiri. Bari bazi yuko Wazalendo na FARDC bagomba kuzagoma muri biriya bice, ariko sinari za Sarambwe simbabwiye uko ziri kwerekera ariya za Gatogo nani muri Uvira centre. Intare za Sarambwe se muri Mwenga ni mubyumvishe, no muri Shabunda za Hombo se ni muri kubyumva. Bari kujya donc urareba za ngabo za
za UN zajyaga kurangiza ibibazo hano muri Afurika, bakagenda bakajya muri Zanzibar, bakajya he bagatanga amabashi, bakagira gute na gute, nta zindi ngabo uretse zino za Sarambwe nibo bari kubikora. Kumbwira rero ngo hari ikintu kigeze kinanirana, intare za Sarambwe zagezeho zinanirwa, waba ugiye kumbeshya. Bakunzi b'Intare Official rero turabakunda cyane kandi tubifuriza gukomeza kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga, kugira ibyiza mutasanga ahandi. Amakuru yo turafite, ahubwo icyo njye nabasaba nuko mwakora subscribe ku Ntare Official, mugakanda andi bayita inzogera, ntabwo ari akayogera, ubundi ibiganiro byacu bikajya bibageraho ku gihe, isaha ku isaha mubikenereye muri ubundi mukabibona. Reka mbashimire, icyo nabifuriza koko nkuko mbabwira ni ukugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Uwiteka akomeze ababe hafi. Caho caho.